بسم الله الرحمن الرحيم Ay pakamukyaro pangangaruin waktu tabiyaw ha sinkyaro ha biana ni liman ni kyaro ako ha tawan sipak kyaro ako masyaallah asal biyan in syaitan banga pagtuntut ilmu sumudtod pagkaruunin tao at iniyasasat sin syaitan ito sa lang niya mga pagparangan nawang kau kiyaro nekmat yan nekmat kayo mo sa way pagkaroon mga pagparang active katan sa mga pagtuntot ilmo atin niya aon syaitan sumud sabab may ta lang sin syaitan sasaton ko ini pasal bang ini nagakapangadjian sinamuin ilmu sin Allah Ta'ala na matawad na isabi makuntara ko na ang kanamukain syaitan sumasat siya biya atin niya ay ini lang sin mga magbiwit sara maminta yung lang niya ano yun pilok-pilok matatay ni supaya makatug in tao yato kanato ang kau kyaro yan mo kyaro ako ay sin kyaro doon ako kyaro na kamo ikaw magkaro-karo di pa kita makalaton pa topic kan nabis sarate namun karo ini asal normal na ba magkaroin tao sabab may ta aun waktu karoon kau di mo kaingatan bang unuin mahasil mo buk para kala lisuan kau karoon kau sabab sindi mo kaingatan bang unuin yasil mo yan kita may mag-uusaha misampayan biya din laul niya iban karo niya malawa sabab may ta kaingatan niya uy untung tuan laggo malawa yung karo niya malawa yung laul niya glista sinsin atawa listahon niya bang siyawayra nalugi ba ako nalugi delikado na magbista biyan pila na naubos pila na utang siya na naman nakabayad supaya may ta di siya malugi biyan to so yung pagtuntutil mo suwere sab kaingatan ta supaya kita ri karoon dakala ang kita karoon tumubod na uno tabi ayaw nilaway ta intikat ta biat to iniat to atin niya pagpa unuweon pagpa bati sa jasin pikilan ta supaya di kita niyo karoon atin ay maksud subay kaingatan na to may ta kita niyo yari bihaon supaya ini di kita niyo karoon iwan di kita niyo masumo tumaingo daw biya ini para kala supaya di kita niyo laulon manuntot ilmu so muna at ikudaran niyo ra magkasabot dahil nga mga karayawan sin ini uno yaon pagtuntot ilmu dihilan kau karayawan sin Allah Ta'ala di mo kaingatan bang uno naman karayawan sabab long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din isiu in mabaya dihilan sin Allah Ta'ala karayawan paingatun niya papahamun niya doon haagaman niya di makna bang kita mabaya dihilan karayawan sin Allah suway kita manuntut ilmu karena sin Allah Ta'ala. Doang kita rin na mabaya, namo neto, di na kita dumungog,
Di na kita kumita a Facebook ta, di na kita dumungog a TV, iban ha radio ta. Sebab di na kita mabaya karayawan dihilansin Allah Ta'ala. Mabaya da kamu karayawan. Isin di mabaya. Mabaya maray katana. So kita magliso-liso, iban di kita magkaro-karo, bang kita manuntut ilmu. Nalong si mga ulama, in karayawan, khairan di nakira, di kaingatan. Doon na'y tuan, makaasawa magbalik. Insyaallah, karayawan ito. Kaya rama nagdurong ginasawa mo, ha? Lamog-lamog adja. Yato, bihat to. Mabaya kausin, atin niya, karayawan. Amuin biya, wayroon sakit simbaranta, karayawan. Di kaingatan, banguno karayawan irihin. Sinallahu ta'ala. Makawata tuhaw no, hapagtuntut ilmu. Pahabaon yung pangumulan na to, inyat to karayawan. Nakira, uno-uno karayawan, bangkaw nagtutuntut ilmu, bugto along sin mas-mas along pangatayan mo, masi-masi kau diri hilan sin Allahu Ta'ala karayawan. Amuyat, bang kitari masumo manuntut ilmu, humasil pangadyan sin Allahu Ta'ala, at iniyalong niya, pakatu apalong pangatayan mo, di kau pasaran sin Allahu Ta'ala, masi-masi in karayawan doon kato. So, bang kita na mabaya karayawan na, eto, di na kita mangadji, di na kita dumuhog nasihat, di na kita manaw pamadrasa, di na kita umukay sin radio ta, di na kita kumita live Facebook magnasihat, yung kita unta duwayang na live. Biat. So, mga tay manghud na mo, kalasahan, nagdurungog, iwan himahadir biyaon, kamaasan na mo, iwan sin kimi kita, live Facebook nila, ayaw kita niyo masumo, iwan lumiso, apagtuntut sin agama na to, agama Islam. Ikarwa, amunay ni indan, hikasud na to, palawang sin sulka. Isin di mabaya sulga. Ikaw Padji, maaf, mabaya ko sulga. Ikaw karungo. Ikaw tuan. Mabaya. Allahu Akbar. Ikaw to. Mabaya ko sulga. Kamu roon yan. Mabaya kamu sulga. Allahu Akbar. Mga kimikita biyaon, mabaya kamu sulga. Sindi mabaya sulga. Wayro. So amo na sa luhay-luhay. Hipagsud sulga, amo nain pagtuntut ilmu. Amo nain pagpangadji, pagtuntut ilmu. Sabab in sulga, mahunit siya surun. Di siya makawa, lingkod-lingkuran sadya. Atawa meeting-meetingan. Atawa tug-tugan. Mahunit. Sa biyay takato sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang kita ni umabaya makaderet so palom sin sulga, hamuk dan maluhay. Amunain pagtuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hisiu-siu in timaytay atawakan miyanaw haran ini makarna manuntut ilmu paluhayon sin Allahu Ta'ala indan yamatu palom sin sulka. Ay long sin mga ulama magtatap sira hadis dia ada kita baitan sin Nabi mahunit tuy indan matu palom sin sulka. Ayaw pakain sumud na in manaw sa jamat tuharan niya mahunit na. Sa aunambuk ibadat bang tahinan kaluhayan kita ni sumud iban tumikang dun hadan harap matu pasulwa. Amuna in manuntut ilmu. Songkan na ayaw kita ni mag karuk-karuk. Ayaw kita ni mag liso-liso. Way piag bata, way piag laas. Hati niya in ini isiu-siu in makahinang ha ini dihilonyat tu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang mayan tulus ikhlas in niat niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambok pa tu ganapan kajatu. In pagtuntut ilmu bangkaw na syahid nawapat do na pagtuntutan syahid ka fi sabilillah.
na maunit magkahinang syahid. Subay aon buno. Ha? Subay aon buno ang pamagkasyahid in tao. Amon buno isa ba mo sin kuffar iban sin muslim. Amo yato. At niya mahunit. Nabang biya ka kubugaan. Ha? Na mahunit pag buno matwa. Na kita masyahid. Ang pain syahid siya in iban sin mga salihin iban sin mga kanabian alom sin sulka. Ugos bangan usog, ha? At niya in pahala in hirihil kaniya mataot. Na, lawang kita matal bilang dahil makakawa pahala sin syahid atau akan mapata syahid. Suway kita di mig iwan mamutasi hapag tuntut sin ilmu sin Allah Ta'ala. Man kharaja fi sabilillah, man kharaja fi talab man kharaja fi talabil ilmi, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wala nalupasin hadis itu. Hati na hisiu in gumawa karena ini manuntut ilmu in siya yaitu syahadan fi sabilillah. Dan fi sabilillah sehingga syari makawi pabainnya. Ay bimakna wang siya yabutan sing kamatay hapag tuntutannya ilmu in siya nawapat syahid. Sabab fi sabilillah in dan amo yan turing ha mga maniu-tiu. To 5 taon sa buko niya tim maudu ta ini atu pagpaig sa Jakaro. Supaya kaingatan mo bang uno may ta kita niya ribihaon. Supaya kita niyo lamahan. Supaya di kita niyo kasayangan. Sabab ingkaybanan tawi magang katus tabiya Allah nya nasihat dito kanda katuan Zakaria. Ay rayang bayaan ahad ini matawd tao di kita makakatto. Taud bayaan. Ay aon atenan ku pagtiaon. Ay aon katuon namo. Ay aon ba ini namo. Atinya may nang tabiayon magaan-gaanin pag tuntut ilmu. Alhamdulillah hari kita niyo. Kita niyo wain sin nakalaway ron kain. Aon nantay ni. Ano sa ini? Aon biyayon. Ano ba? Mangon dadato. Ano yan? Oh. Danin ton sin tao. Allahu Akbar. Tadtawa. May maksud nila yun. Maksud nila, bukda. Karayawan. Karayawan. So, kaya ingatan nila yung karayawan, yaon sila nagpun-pun. Yaon sila naghambuk. Way karo doon. Way laul. May ta. Kaya ingatan nila, bang mahasil nila, inamuhin yaksud nila yaon, makawa nila in karayawan ito. At kita mo yaon. In karayawan yaon dunya. Dependehan niya. Nang kita, subay labi biya ding sing kanila yaon. Hati niya ini maksud tayo ni uno. Rida sin Allah Ta'ala. Rahmat sin Allah. Suluga sin Allah Ta'ala. Hati niya suway na ito pagtawad-tawran. Habay ni parakala. Suway na ito pagmut-mutan. Ini insyaAllah di lupasun kato tanyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal biyan in nature sin manusia. Ang kanda amurain alam taufik sin Allah Ta'ala in biya kato tanyo alhamdulillah. Amin yari masih wala nagbati laul amuin himahasil sin ilmu sin Allah Ta'ala. Pakarajaan dunya paglumba-lumban sin manusia. Pakarajaan akhirah magliso-lisuin manusia. Alhamdulillah yari kita niyo pini sabab may ta piniun sa jaray sab sin Allah Ta'ala hisiusiin kabayaan niya dihilan sin taufik sinamuin karayawan ini tutong basan itungod ha mga tao nanununtut ilmu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So inyat to biya mga pagpaik karo sadya murah-murahan atin niya ini may itong natuyat to kawa-kawa kita niyo gumawa ding habay nato manuntut ilmu katumtuman natuyat to supaya malawa inamuin liso iban di dumatungin karo sarta at tumuyo kita humati sin pag-akam. Masyaallah biyaon
Yari ban madrasah na to. Alhamdulillah. Yarin syekh na to. Pangasubuhan na to. Ina to part sin pagpangasu. Part sin pagpangadji. Atin niya doon amuin kabayaan sin Allahu Ta'ala. In maudo kaya dihil ko amunain pagsugpat sin kasilasa. Sin haantara sin maglasya. Sabab bang mo kitaon agon-agon nalawa na in pagsugpat tawakan pagkasi sin paglasa. Naon na in pagbugto sin pagkasi sin paglasa hantara sin maglasya. Tiniaon. So swere sab kaingatan tay ni. Asupaya mabagot ta magbalik. So tagnan na to insyaallah. Ready na kamo? Nalawa ning karo. Alhamdulillah wang nalawa na. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan lisag pila kita. Maubos. Asar? So, harap pa asara. Mababa ini, okay ra? Unuin pagyanon pagsugpat kasilasa. Pagsugpat sin unayon pagkasilasa. Pagsugpat sin ini rahim. Lang sin Arabic term niya silatur rahim. Aun makna sin silatur rahim lang niya al-ihsanu ilal akrabin wa isalu ma amkana minal khair ilaihim wa daf'u ma amkana minas syarr anhum. In pagsugpat kasilasa amo na lang niya in pagmarayaw mo pamangalasya mo. Pagmarayaw mo pakain palasya mo. Amo in kagaus-gausan mo karayawan hirihil kanila. Uno in kagausan mo hirihil kanila. Amon karayawan iban lang niya pangpagangi dahil mga ini hikamudarat kanila. At niya in pagsugpat kasila sa tuwi imana niya at niya pagdihil karayawan ununo na palasya mo pagdihil karayawan palasya sibu da ununo na amuin kagausan mo iban pangpagangi mo kanila bang ununo na ini ikamudarat kanila. Hati niya bang on karayawan kagausan mo hirihil palasya mo ubos ampam mo siya dihilan inyatu silatur rahim. Amot niya pagsugpat sin kasilasa. Ubos bang kita mo hati niya hikamudarat kanya ubos piagangan mo dahil nga sabab sin pagpagang mo nalapas siya rin kangian nalapas siya rin kamudaratan inyatu silatur rahim. Pagsugpat sin pagkasilasa hantara sin maglasya. On opposite niya lang niya katiatur rahim. Amo isawin mamugto isin pagkasilasa. Kaina pagsugpat. Rabiaon pagbugto. Long niya adamul ihsan ilal akarib. Wakila bal hiya isaatu ilaihim. Bangaon pagtabang in pagbugto isab sin pagkasilasa amo na in uno yaon di nakaumisan tumabang kanila. Bang mo biyugto na yung pagtabang kanila at inya bima na biyugto mo na in pagkasilasa. Biya diin. Intabang biya na nasabot ta bukon subaya jaalta bikan subay uno-uno at inya sambil katawa mo yato uyom mo kanila at inya tabang yato. Tabang siya. Nabang ko rin na umuyom. Biya nila siya mo. Lelerongan mo na dyan. Umyan pa ko. Na. At inabiyog to munain pagkasilasa. Wakil balhiya isa at ilaihim. Di pa kau umuyom kanila, di pa kau tumawang kanila, sa diilan mo pa kamudaratan. Di mo na nga uyumonin pangtungod mo sa upama. Inlasya mo sa upama.
sa yattu tiutumbi-tumbi mo paritkan sipa isaa ilayhi bimakna bangyat tunahinang biyug tunahin in pagkasilasa biyug tunahin parsugpatan sin maglasya. So nakawata atin niya uno inirihil mo karayawan palasya mo kakagaws-gawsan mo iban tumabang kaw hasupaya di sila kudanan sin aramala tawa kamudara tani kakangi kanila inyatto pagsugpat sin parsugpatan iban pagsugpat sin pagkasilasa sa bang sila biyugto na inyatto iban sin ini ngini mo na sila ngian mo na sila inyatto atin niya pagbugto sin parsugpatan iban sin pagbugto sin pagkasilasa. So dahil nga maana ito atin niya aon fark niya aon pagbiddan niya muna atin niya wasil wahwa man yuhsinu ilal akari amuin manugpati siya na intao amuin timatabang hauno halasya niya inkate amuin himihinang iban miumugto impagtabang niya palasya niya impagtawag kanya kate inati sin kate bangakato atin niya mamumugto isin parsugpatan mamumugto isin pagkasilasa inwasil manunugpati sin pagkasilasa bihatto ani sabi kato la wasil wala kate insya isab bukon da isab siya manunugpati bukon da isab siya mamumugto ringkan niya lang niya wahwa man la yuhsin wala yusi wa rubbama yusamma al-mukafi wa huwa allazi la yuhsin ila akaribi illa idha ahsanu ilaihi insya ini hinang ni sab bang siya ini sugpatun silasya niya na sugpatun niya resab at bang siya tabangan silasya niya ampay sab siya tumabang sabang sab sari tabangan di resab siya tumabang us insya ini di resab mamugtoy bang sari muna mamugtoy kanya sa bang isab siya long niya miuna bayon namugtoy kanya ana insya isab mamugtoy sa pagkasilasa na insya ini bukon isab wasil bukon isab kati at ini bukon isab manunugpati bukon isab ini yon mamumugtoy so amet to murah-murahan kiatian ninyo to hisuin mamumugtoy hisuin manunugpati sin pagkasilasa ikarwan niya in hukuman sin sumugpat kaw ataw kan pagsugpat sin parsugpatan hantara sin maglasya hantara sin magkasilasa in hukuman niya wairun khilaf sin mga ulama in hukuman niya wajib siya subay paaunun nito wajib in hukuman sin in ini manugpati kaw parsugpatan palasya in manugpati kaw ini pagkasilasa pakain ini lasya mo wajib in hukuman niya ito bimakna alal aks in reverse niya bang siya yundong mo di na kaw manugpati at niya haram kay mo at niya haram in hukuman niya di na kaw manugpati pagkasilasa subay di bugtonin in pagkasilasa hantara sin at niya maglasya hika tu niya sumabot kita ni mga hadis atawakan ayat ng Allah Ta'ala manunjuki paindalil amuin pagsugpat sin pagkasilasa laung sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wa id akhadna mitsaka bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalila minkum wa antum mu'ridun. Amun syahid di ayat ini amun la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ayaw kamu magtag-ipon dukaing dengha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil walidaini ihsana iban pagmarayaw kamu padua maas niyo. Summa yakul wadil kurba iban pakain pagmarayaw kamu pakain palaw la siyan amet syahid atinya subay aw nim pagmarayaw ubos na magtag-ipon pa Allah Ta'ala
ubos ta magmarayaw padua maas ta subay aon uno aon de sa pagmarayaw ta pakain pa mga dawil kurba amo na in lasya ta. Subay kita ni magparayaw pakain pa mga lasya na to amon masuk marikato wal yatama ibansin pa mga ini anak yatim wal masakin ibansin pa mga kamiskin-miskinan wa qulu linnasi husna iban pamung kamu pamanusia sin kaul amuin lambalambot iban sin marayaw. Hati na rito pardaakan wabil walidaini ihsana wazil kurba amatin syahid dia kita hati niya magparayaw iban sumugpat ini parsugpatan doon hantara sin maglasya. Matawd ayat manunjuki pa uniyaon pa ini parsugpatan sin amuin ini manunjuki pa pag sugpat sin pagkasilasa sin maglasya. Laung sin Allah Ta'ala yas'alunaka madha yunfikun kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal akrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Laung sin Allah Ta'ala ya Muhammad asubun kau yan sin mga tao ama umat mo bang unuin ika infak nila ika tabarru nila lang niya uno-uno na baitaan mo sila uno-uno na inma ini tabarru nila hikatabang nila hikarihil nila deng mga karayawan subay muna indihilan niya isyo maas niya ay di maka kaayat ini before mo dihilan imbakay mo ilasya mo sambil asawa mo atawa anak mo atawa bana mo muna dihilan mo muna insiyo in dua maas artinya labiin darajat sin maas ubos dito wal akrabin napag-ubos na rin dito nampa pakain akrabin pa anak mo pa asawa mo ang masuk kay mo iban pa mga lasya ang pamubang karayawan ni rihil mo wal yatama ubos pa mga anak yatim ubos pa mga miskin iban wabnus sabil iban sin mga anak mga bata amin ini wabnus sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim in katan karayawan yatto irihil dihil niyo inyatto kaya ingatan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang paayat siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba biara sin mana sin kaina atin niya ubos ta magtauhid po Allah subhanahu wa ta'ala magtagipon po Allah subhanahu wa ta'ala hindi magsirik kanya atin niya magmarayo kita pa dua maasta iban sin pa masuok kato lasya ta atawakan ini kalwahal ta ahli ta kaanakan ta inyatto matlub wajib kato tani tamat pa sinambok ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala bunnal tuod inallahu ta'ala nang daaki paamuin hinang bil adal amuin uno siya ini sibu adal wal ihsan iban nang daaki pahinang paghinang marayaw wa ita'idzil qurba iban dumihil kau karayawan pa kalwahal ga amuin masuk doon kay mo wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar iban manglangi pahinang mangi iban munkar iban ini atinya amo ununan hinang mangi atto atina di ayat ini dia kita sin Allah Ta'ala magdihil karayawan pakain paamuin lasya ta supaya maaunin sumugpat kumusog in uno in pagkasilat sa sinhantara sin paglasya matawid mga dalil ayat ini sin Allah Ta'ala halom sin Quran manunjuki pagwajib sin uno amuin manugpat sin pagkasilasa sumabot sab kita hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam
Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah ay magtag-ipon kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tusyriku bihi syai'a, ayaw kau magsakuto, ayaw kau magsirik kanya. Wa tuqimus shalah, iban tinduganin sambahayang. Wa tu'tiz zakah, tunayanin zakat sin alta mo. Wa tasilur rahim, iban sugpata in pagkasilasa, iban sugpata in parsugpatan niyo, iban sin lasya ni. Amet timparda akan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An fa hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rahim sujnatu mutamissika bil arsil takallama bilisanin dzulukin. Allahumma sil man wasalani wa qati man kata'ani wa yaqul tabarakallahu ta'ala anar rahmanur rahim wa inni asyaqaqtu lirahmi minal ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man nakasaha nakasuhu. Hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam laungnya sujna in hatinya amun rahim ini ibani namuin unin rahim amunain paglasya atau akan ini paglasya atau akan pagsugpat sin pagkasilasa ini in Allah subhanahu wa ta'ala nagyan long sin Allah subhanahu wa ta'ala anar rahmanur rahim, aku ilong niya in uno ar-rahman baing ulungon ar-rahim abang ulungon baing kasihun rahim wa inni syakaktu ar-rahim minan ismi, hatinya kiawa niya in rahim, hatinya magmakna in rahim amuin makna niya amuin hatinya rahim uno baing rahim kulangan magmana siya rin kulangan bata sin babae, sebab dito man magtagnain uno yaon in manusia alom kulangan sin ini babae kulangan bata amon kulangan bata in pagtawag ha Arab rahim aon ni sa maana niya amunain pagkasiban sin paglasa amunain nanunju kimat tupa ngan sin Allah ta'ala rahim baing kasihun baing uno baing lasahun hati niya siyugpat dito kiawa dito in rahim nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala faman wasalaha wasaltuhu, isiyo in simugpat sin pagkasila sayaon wasaltuhu sugpatun na isab sugpatun kuraisab in kasi balasa kumon kanya biat tumagkulang maglawi in makna sin hadis. Waman nakasaha nakasuhu ay bimakna isiyo inamuin namugto ikan niya atinya bugtun na isab sin Allah ta'ala in uno in pagkasilasa sin Allah ta'ala mari nawang biyugto na sin Allah in pagkasila in kasi niya maun paipon niya jul jana na in manusia yan jul jana na iban binsana na in manusia yan dun hadlaw akhirat bang biyugto na sin Allah in kasin hangkan na bang kita mabaya masi-masin ulong iban kasi sin Allah ta'ala subay sa bisugpatta in pagkasilasata doon hantara sin manusia labi luwa na bangin kita atin aon paglasyaan aon parsugpatan then tubihan antara yato langi Abi Zar radhiyallahu anhu bukadlaw naglingkod-lingkod sila yan si Nabi sallallahu alaihi wasallam piangayo niya pa Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini khalili alla ta'khudni fillahi lawmata laim wa awsini bisilatir rahim wa in adbartu hati niya doon man sila naglingkod-lingkod lang i-abidar niya sihatan ako long yasin Nabi sallallahu alaihi wasallam unin nasihat kanya hati niya ambok dengan mga niyasihat sin Allah subhanahu wa ta'ala awsani bisilatir rahim wa in adbartu niyasihatan piatumtuman ako sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in hipapasugpatin uno in pagkasilasa hantara sin paglasya ambok ito nasihat sin Nabi patumtum sin Nabi amin
subay sugpat na to in pagkasilasan hantara sin maglasya. Lawiyah Aisyah radhiyallahu anha ar-rahimu mu'allakatun bil ars. Takul man wasalani wasalahullah wa man kata'ani kata'ahullah. Law sin rahma mu'allaka bil ars. Artinya mu'allak dito ars sin Allah ta. Ubus manis sarasya. Unim bisarasi namin sukpat ini pasukpatan ini amun rahim ini. Man wasalani hisiulong niya in sumugpat sinamuin pagkasilasa ini wasalahullah sugpatun siya isabsin Allahu Ta'ala. Hati niya continue in relationship nila pa Allah. Hati niya aunin pagkasilasa nila ibansin Allah. Waman kataani kata Allah. Bang siya mamugtuin asin pagkasilasa bugtuon na isabing pagkasilasa niya ibansin Allahu Ta'ala. Nabang niya nasin sambat bang aun pagkasilasa tayo ibansin Allah di na kita kapasaran. Ayaw na ko mahanggaw. Ayaw na ko masusa. Sababin kasi ibansin lasa sin Allah di mabugto doon kayo. Bang kau masi-masi si musugpat pagkasilasa hantara mo maglasi. Nabangin Allah si kialasahan niya na kau, kaya kasihan niya na kau. Salama-lama di na kau binun niya. Ha? Di na kau binun niya. Masi-masi di in Allah Ta'ala ri masumo sumugpatsin pagkasilasa mo kayo. Sabang biyugto mo na yung pagkasilasa mo, hantara sin lasya mo, waman kataani lang sin rahim. Kata Allah, isusin namugto isin pagkasilasa, namug biyugto resab sin Allah Ta'ala in pagkasilasa niya hantar. Nabang biyugto na, juljana na in manusia. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yabsuta lahu fi rizkihi wa yunsa lahu fi asratil falyasir rahimahu. Hati niya hisiyo-siyo in mabaya siya tumaod pen rizki niya. Si mabaya tumaod in rizki. Inin pagyan rizki ri alta. Rizki. Si mabaya pa kamo tawadi na. Tinamamaya pagkatan. Ibanin dumayaw lang nga isra, mahinang siya dayahan. Will, tinya dayahan siya. Falyasir rahimahu, hamuk din secret. Misan way kapital mo, magkarayahan ka. Uno rin sekreto, sugpatain kasilasa mo, pantara sin, lasya. Nawang sa pamakan badji, magdarang dakan. Ubos, pikilang na to kuno. Biyugto niya ng pagkasilasan niya, iwan sin lasya niya. Natumtumun ta, muna customer ta, lasya ta. Di ba? Nawang mo biyugto, why na rin jiki mo? Ay kolong yung mami, kanadjikuan yun. Ngiyad dat yun. Naway na rin jiki mo, di na. Sabang musyog pating pag inuno yaon, in pasugpatan matwa antara, kamo maglasya, muna customer mo, lasya mo. Ay, pag unisab ko tumamikan kuan yon, yan lasya mo. Ito ko mami, na ato na. Di ba? Bunalin iyan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nawang ko nangingirog sadya. Umpas nyo kuno. Why na? Hati niya biyato. Baita si Nabi sallallahu alaihi wasallam, hawang ko mabaya. Tumawad pa yung rizki mo, sugpata sadya, in pagkasilasa mo, iwan sin, lasya mo. Hambuk deng ha mga hikasugpat sin pagkasilasa hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in karayawan sin pagkasilasa ini hikasud palam sin sulka lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas afsus salam wa atimut ta'am wasalur arham wasallu bil awasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Nang daakin Rasul sallallahu alaihi wasallam pakataan manusia lang ya kamu mga manusia afsus salam paunan yung inpag salam assalamu alaikum ang kanarin din salam bukun sa pa muslim pakataan sambil bukun muslim bangkaw si alam sinambuk
tao bukon Muslim, assalamu alaikum, sambung iresab. Wa alaikum musallam. Aw na khilaf sin mga ulama, amuin bang umianin dugaing agama assalamu alaikum. Wairun lam niya. Assalamu alaikum. Nasabay ni sambung ta wa alaikum adja. Wa alaikum. Inati sin assalamu hatinya kamatay mo. Hatinya sukna. Ang kanato wa alaikum. Sabang siya imian assalamu alaikum, nasugpatan misa wa alaikum musallam. Ang na ayat fa idza huitum bitahiyatin farudduha ahsanu minha. Artinya bangkau greetingon, ano yung greetingon ini? Mau mag-greet kay mo. Artinya sin saraya-rayo pag-greet, artinya sugpat mo sin uno. Sambungan mo sin mas labi marayo bang unuin i-greet ni. Dito. Lang ya absus salam wa atimut ta'am. Iwan pagpakaon kaw. Pagpakaon kaw. Wasilur arham. Artinya sugpatayin uno in pasugpatan niyo iwan sin lasya niyo. Wasallu billaili wan nasu niyam, iwan sambayang kau misan na kuman 2 rakaat atau hangka rakaat witir in manusia amoy natutug. Artinya mo natutug, artinya mga lisag 2, lisag 2 tug nentaw katan. Wan nasu niyam tadkhulul jannah tu bisalam. Makasud ko palom sin sulwa wayruun ini sigpit niya. 5 ya kau sumud palom sin sulwa. Nahambo ka dyan tumahinang mo, amin nagsalam kau, nagpakaon kau, simugpat kau sin pagkasilasa, iban sin simambayang kau dum, amin tao natutuging kamatauran, pasurong ko sin Allah Ta'ala, walam sin sulga niya, ini amin mahamulya. Lawang pa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam isusing kaunan niya namamarat saya siya wallahu ta'ala wan padlaw mahuli falyukrim dayfahu, subay niya hulmatunin bisita niya, iban isusi uraisab in mamarat saya wallahu ta'ala iban padlaw mahuli laung niya falyasil rahimahu, ay sugpatun niya in pagkasilasan niya antara sin lasya. Amayatin syahid. Bangin kaunan ta nag-iman po Allah, kimahagad paadlaw akhirah, subay atin niya sugpatun ta in pagkasilasa ta antara sin ini masuuk maun katu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Atin niya hisiusyo in namamarat siya po Allah Ta'ala iwan paadlaw akhirah, falyakul khairan mamisara sa silang malambot. Bangli niya kagausan, humundong na siya. Humundong na siya. So, in syahid din dito, atin niya bangkaw, nag-iiman na po Allah, iwan kimakahagad, padlaw akhirah, in suway mo, di bugtuon, in parsugpatan mo, haantara, sin pagkasilasa, doon na lasya mo, doon na uno-uno na in relation, atin niya suway-suway, di tabugtuon in uno, in pagkasilasa. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam minin makuan masigpit-sigpit. Long niya inna a'mala bani Adam tu'radu kullu khamisin laylatil jum'ah fala yuqbal amalu qati'ur rahim. Kawa adlaw hammis kaya tanan adlaw hammis isim makay nga adlaw hammis. Di mo kay ngatan subay na mo bangon adlaw hammis hammis Thursday kay ngatan mo Thursday kay ngatan mo, hammis di niya kay ngatan sa Thursday kay ngatan niya bang adlaw hammis na ang katon na sinalaw talingkatan hinang nato ibadat matto padarat sinalaw ta'ala sambayang ta puasa ta sarak kata katan uno kawa adlaw hammis Lailatul Jum'ah, dum uneto Jumaat. Adlaw ini Hamis konsum Jumaat na dum ini Jumaat. Ang katon na sin Allah. Fala yaqbal amalul katir rahim. Di taymaun sin Allah Ta'ala in amal sin mamumugtui kasilasa. Nah,
payahin mamugto. Ha? Artinya intaw mamamugto ipagkasilasa di taymaon sin Allah. Yangkat na daw na si malaikat. Oh, ingkatan ibadat singkatan tao adlaw hamis. Ha? Pag-check isu ini. Oy. Bigto na yung pagkasilasan niya iwan sin di taymaon. Di taymaon sin Allah Ta'ala. Subhanallah. Ha? Aminin ini makabuga. Ha? Bang kita mamugto ipagkasilasa, kiyugan na kitag sambayang, zakat, agsarakka, sa ininan ta mamugto ipagkasilasa, sinlasya ta, useless. Taymaon siya. Di siya, taymaon. Fala yukbal, aw la yakbal amalu kati mada ar-rahib. Ha? Hikatu ang pahadis, lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasa, la yadkhuluna al-jannah, mudminul khamar wa kati'ur rahim. Aulang yatu di makasud palom sin surga, di pasurun sin Allah Ta'ala. Kaya na mabaya kita sumud palom sin surga. Naon tau tu sifat di pasurun sin Allah Ta'ala palom sin surga. Longnya salah yadkhulunal jannah mudminu khamar. Aamuin masub maguno. Masub mag inom alak. Artinya lasinggero mga Tagalog. Artinya mag-inom siya alak hinang niya. Di siya makasud palom sin yaon sulwa. Wakati rahim. Ambo ini amuin mamugto isin pagkasilasa. In mamugto isin pagkasilasa di siya pasurun palom sin sulwa. Bang syari magtawbat in kakahinang niya pa Allah Subhanahu wa ta'ala. In kain ito, bang isap siya nagtawbat da po Allah Subhanahu wa ta'ala, bang siya nagtawbat da na in pagtawbat atin niya ampunon sin Allah ta'ala. Sumagawa bang syari magtawbat, usyabutan siya sing kamatay, inhinang niya mamumugtui, manglalarak sin pagkasilasa, antara sin ini sin paglasya, inyaktu di siya pasurun sin Allah Ta'ala palom sin sulga. Kan dalam sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisnya kaibanan langnya la yadkhulul jannal qati, la yadkhulul jannata al qati. Di langnya makasud palom sin sulga in qati. Isin qati amuin mamumugto sin parsugpatan iwan sin pagkasilasa. Ini nih aun waktu magkahinang sin kita niyo. Kan na isu-isu yang katut tani nakahinang magtaubat kita ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan mga hinang maksiat, hinang sa lagu-lagu, amo hindi ka makasud palom sin sulga, subhanallah, hinang malago at hindi kita pasurun sin Allah, bang kita nawapat, ini aun, ini hinang tamin mamamugto isin pagkasilasa. Ang kanay matlub, wajib ka to tanyo kataan, insug patunin in pagkasilasa hantara sin kita niyo maglasya, hantara sin kita niyo magtaymanghod ha agama Islam. So atin dalil dengan mga Quran iwan hadis sin ini atungod sin pagsugpat sin pagkasilasa. So diha ini masala subay isab kay ingatan ta hisuin wajib subay ta sugpatunin pagkasilasa. Atinya subay isiu asawa kwadja, bana kwadja, atau bagay kwadja, atau lasya hi ama sadja, atau lasya hi ina sadja, atau lasya ja sin asawaku, atau wai lasya kwadja, lasya sin asawaku di na, atau lasya ja sin banaku, ay mga pukul lasya sin banaku eri na yan, asal da namikit sadja ko kanila. Artinya saya makaingatan, bang isin wajib, so rin di ilang ikhtalafal ulama fi manir rahim alladhina tajibu silatu. Nag-ikhtilafin ulama bang isyuin wajib subay atin yasugpatun in pagkasilasa. Fakil humul mahar al-maharim alladhin takunu bainahum qaraba bihaythu law kana ahaduhuma dzakaran wal akhar unsa lam yahillu lahu nikah al-akhar wa ala hadha qaulul fal arham huwa al-walidani wal walidaihim wa in alaw. Hatinari pagyanon niya in katan lasya mo. Bangkatan lasya mo, suway mo sugpatunin pagkasilasa. Sibu dalong yain harus kanya intia una ni bansin di. Hatinya antara
bangina ngan lasya mo, hasaid sin ama mo, iban hasaid sin ina mo, inyan lasya niya katan, asina subay maawnin doon in parsugpatan. So maawnin doon in parsugpatan. Lagi sambil mga uno, inya to pa mga side pataas. Amaon uno pa. Inaon, apo, pangtung amaon ikatu, ikaupat na. Atin na suwayat to. Wa in nazalu, sambil isab pababa. Unin pababa, atin niya anakun, anak sin anakun, atin niya to suway, isugpatin, pagkasilasa. Ingkaibanan, long niya, way lamod sin, mga anakun, misal. Sa inraje, hakaw sin mga ulama, amin, atin niya, suway retu isugpatin, pagkasilasa katan. In kaulusani al-arham wal karaba alladhina yatawarasuna wa hala hadha yakruzul akhawat wal halat wal khalat. In kaibanan isablong niya lang si mga ulama amo rin isugpat min pagkasilasa bang amuin isyu in amuin bang aw mawapat manjari siya kabahagian sin alta. Manjari siya kabahagian sin alta. Hati niya hisyo. Hati niya in di makaagad din di inside sin ina. Di makaagad inside sin ina. Ang mga inaon, khala. Wal iwan sin mga amaon. Hati niya bang kumaga sumugpat kasilasa mo, subay sa jaren dia side sin ama mo. Nabiya buko ni sa matanam nito. Hati niya bang lasya sin ina mo, di naman jari. Sa bang lasya sin unayaon, ama mo manjari. So, sabab in hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam langi al-khal bimanzilatil Al-qaul salis anal arham am fi kulli ma yasmalu rahim fa kullu qaribin lakahum minal arham alladhina tajibu silatuhum wa la qaul fal auladul am wal auladul ammah wa auladul khal wa auladul khalah wa auladuhum kullu haula'i yadkhuluna tahta al-musamma al-arham. Hatinya in unuyaon lini katulong niya katan sin maglasya. Katan sin uno maglasya. Deng naman haamaon niya hasaid sin ina niya. Iban haamaon niya hasaid sin uno ina niya. Atin niya sibo den anak yatu katan bastahangan family hikuan ini. Long yan yatu lasya yatu katan. Wajib subay uno isugpatin pagkasilasa. Amo yatuin mga tao subay sugpatin uno in pagkasilasa. Hati niya bang mo kitaon misan sila nakhilaf, hati niya hangan yaon lasya mo, yaon wajib subay mo uno, hati niya isugpatin pagkasilasa. Isugpatin pagkasilasa. So dalil yato hati niya ini maaunin uno mga lasya in subay tuod hati niya isugpat in pagkasilasa. Narin di lang yabe di ini sabin pagsugpat. Una to sugpaton tabi luwid yaw nukutan diyan. So biat to. Lang niya panagnaan biya di inin pagsugpat. So depende lang si mga ulama bihasabi karbihim wa bu'dihim minas saks al-ba'didna an-nasabi wal bu'dil makani. Hati niya depende ba din yung pagsugpat mo kasilasa. Kitaon mo siya. Karabi, banguno, masuok ka kamo? So pa mo ni masuok. Apo, atawakan uno yaon, inaon. Kitaon meto, banghaw no, depende. Iban kita umure sa hamakana, unin makana. Amo in uno yaon makana unin status niya. So pa main lasya mo yaon professional. So kita mo biya din in pag kuam, biya din in pagsugpat mo kasilasa kanti. Atawa in amo in kuam mo yaon, lasya mo yaon miskin. Lasya mo yaon miskin. So kita umure sa biarinin
unuin matup bitukannya. Artinya in pagsugpat kasilasa bang unuin matup matukannya. Kita ha uno ha suuk niyo paglasyan niyo bang masuuk ka atawakan malayo na. Atawa kita misab ha unuin status niya. Bang in siya yung miskin atawakan dayahan atawakan profesional. So biat to. Artinya dugaing in pag uno yaon in pagsugpat sin pagkasilasa. So depende na ito bang ununain kabayaan mo hinangon kanya bang unuin artinya apangadatan ta bang yan mga salip sa upama na maluman sa kauyan. So baya mo yun hatinya bang kasumugpat kasilasa mo yun matup maon kanya hatinya patupunta bang sa upama malayo-layo biya ini bang sa upama malasya mo tuod biya ini bang sa upama masuok kay mo biya ini bang sa upama yung status niya biya ini uno-uno na yung matup kanya yat to jari sinsara amo ini pagsugpat mo kasilasa. So biya din hantang niya muna lang niya hinangon mo azyara bisitahon mo siya. Biya din yung pagsugpat kasilasa haantara biya na sambat kita tabang unuin situation iwan bang biya dinin layo. Dahil nga mga pagsugpat amo nain daranin pagbisita. At inabisitahon mo inlasya mo mamisita ka biyaon mayroon na pagbisita magkagawa sadya mga problema lang niya atawang manukot atawa uno so lang niya muna ziyara subay awon yung pagbisita bisitahi yato pagsugpatsin pagkasilasa atawakan al-istidafa al-istidafa atinya mang-invite ka usat to unom mo sila istidafa hulmatun mo sila atinya aon wakto biasing pagkabaksan tari magjamu-jamu langya kari kamo adlaw jumaat aon yung pagjamu-jamu so yato hambuok dan ikasugpatsin pagkasilasa hikatu niya tafakkuduhim wasail anhumus salam alaihim tas'alu an ahwalihim atinya hambuok daysab biya na simbihaon aw na unlikol aw na unayaw messenger atinya asubuhon mo sila tafakkudihim atinya asubuhon mo bang uno na hal nila tawagan mo anti assalamualaikum maununo na kamo angkel biya din maununo na kamo anakon maununo na kamo atinya uno pa inaon apo maununo atawa parahan mo kuan uno ba yaon message biya atin hambuk at tureng hapag sugpatsin kasilasa pa maglasya na ikaw pat niya etauhum min malik sawaun kana hadal eta sadaka idza kana al mausul muhtajan aw hadiyatan in lam yakun muhtajan wa qad warada Nabi sallallahu alaihi wasallam inna sadaka alal miskini sadakatun wa aladhi rahmi isnatan sadakatun wasila bangsa pa malabi-labihan kau bang balhajat inlasya mo yaon dihilan mo siya bang balhajat ina mo ini lasya mo dihilan mo bang siya bukun balhajat na hadiyahan mo siya unin hadiah kau makauwi kau ring mga hula dan mo pa Saudi butangan dilam mo tirong bang babae dilan mo abaya bang usog dilan mo kupya atau perfume atau uno-uno na at inabukon hajat inyat to lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam bangin sarak kalong miskin sadaka sa bangin irihil mo pazawil arham palasya mo dua sadaka iban sila at inya dua yung makawa mo sarak ka iban sin siyugpat mo in pag uno in pagkasilasa dua bang dimihil ka pamiskin hambok de maka mo amang bukon mula siya bang bukon mula siya dimihil ka ingan niya sarak ka sadya impalaan kay mo uno sarak ka sadya sabang kau dimihil palasya mo duay maka sadaka iban sin sugpat kasilasa so ang kana matilingkat sin amuin pagsugpat sin kasilasa hikaliman niya dadi ini sugpat min pagkasilasa tawkiru kibarihim aw kabirihim wa rahmatan daifihim suway mo pagadata ni siwin naka magulang din kayo iwan nakalaas day kayo mo amoyat to
Pagaddatan mo siya. Hambok ito ring hama nga, pagsugpat kasilasa. Iban kaulungan mo in mahina, dengkay mo. At niya, ikaulungan mo in malamma, dengkay mo. Kaulungan mo siya. So, bangapit to, hinang mahalasya mo, nasugpat mo na in pagkasilasan ni. Inzaluhum, ikaw nung inzaluhum manaziluhum. Allati yastahikunahu wa i'la sya'nihim. Iban, hibutang muray in uno, inamun status sin hambuok yun. Bang siya pagtaumaasan, magtaumaas ko kanya. Bang lasya mo, at niya siya yung pag-addatan, mag-addat ko kanya. At niya hibutang mo siya. Bang siya naguhan simparkala na pag-addat ko, siya hibutang mo siya. Hambok ya turing ha uno, pag ini, uno yaon, pagsugpat sim pagkasilasa. Di sa ini mabukto yung pagkasilasa, bang mayroon na. Pag-addat pa, nakagulang din ka to. Dito magtagna na. Sumod na yung pagbukto kasilasa. Atawakan, di mo hibutang unuin, amo yung bubutangan niya. Bang siya sa upang mapagtaumaasan na, siya hinangon mo pagtaumaasan. Ang kanawang makakitaan din di, magpangdadaing kaiwanan ka to. Sab may ta, aon sa upamala siya, aon parakala mo, mo siya piyahati. Sin siya tuin magdarasin, pagtataumaasan, sinla siya mo. Nabangit tuin mo na siya biutang, nanang dada. So maaon na in pag uno, in pag uno yaon, pagbugtusin pagkasilasa. Di ba? Bangaw pag imon-imon, mayroon mo na invite na. Diugalan na. So maaon na rito yung pagbugto, kasilasa. Ang kana rin hasupaya, ini sumugpatin pagkasilasa sin kanya pa kanya, na atin niya hibutang mo, mag-addat kaw, iban maulong kaw, mga nakahina din kay mo, iban hibutang mo unuin, ini bangko nila, tawakan palingkurom mo sila, habangko matup kanila. Biyato. Hikawalo niya, lang niya iyadatu maradahum. Bang aw nasasakit lasya mo ando, bisita ha. Bisita ha. Hari na ka makatawang ipagbiubat, ipagpa-hospital, ando, bisita ha matto. Malago yato, uno yaon. Ini tabang at na deng ha mga sabab hikasugpatsin, pagkasilasa. Itbao janaza ihim, ikasiyam, bang aon mawapat, biya na sinsambat, sinamin sheikh na tukain na, lasya mo, ando kat tukaw, mattukaw kanila, iban magad ko magkubol, bukulat siya ko magad magkubol, sambil magad ko sumambayang, atin niya, hambu ka turing pagsugpatsin, pagkasilasa. Hikan po, ijabatu dakwatihim, bang kau invite, bang kakausan mo raisab, atin niya subay mo, atin niya respond, bang kau invite, atin niya matto, tina-invite kau, at least, na-invite mo sila. Gumawa na rin gumawa. Atin na, awan sabi, mangdada. I-invite ko, sayang at jalongin tiwala sapi. Pupusway ko miyat to, i-invite ko. Na maon ni sabihin uno, in pagbugto kasilasa. Ang kanabang kau invite, in kaya wajiban kayo mo amuhin, matto kau kanila. Mang kau invite. Salamatus sadar nahwihim, fala tahmilul hikid ad-dafini alaihim walaysa ra'isul qaum man yahmilul hikid. Aminin di matong biyaon sakit kato. Subay bang ko sumugpat pagkasilasa? Subay bang ko sumugpat pagkasilasa? Amuin ayaw ko mahikid, magtaw. Hikid halom sin pangatayan mo. Sabab bang inhikid, liaggo mo, fertilizan mo halom pangatayan mo, bitangan mo vitamin na tumabugto na in pagkasilasa. Subay di ka magtaw. Sinamo in hikid. Ano ten hikid dinawang sa ta? Hikid da. At niya uno namon hikid amuin biya mainggit ka ba yun? Maong kita mo ini uno yun biya kita nakalabi na rin kako. Na. Ngian mo na isab. Hikid. Bangkaw biya. Masyaallah, di na siya ma-reach. Na may mahikid ko. At inangian mo na siya. Siya yan, kwansan diaragang niya yan. Na. Tapos, kiyaro mo kan ko, ikaw lang, ito nakapagbisa na simbiyat to. Na. Nahikid ko. At iniya, iniuno yaon. Maon na yung pagbugto sin, kasilasa. Ang kanasuwayway roon, paghikid. Way pag-inggit. Way pagkatan ito.
Ha? Una yun, islah data bainihim. Bang isab ko maba sumugpat pagkasilasa, bang kita mo, biyaon, biya misunderstanding, way piyag amuhan, bisara, atau akan hinang si antara silasya mo, suluta sila. Ha? Suluta sila. Tinidaw mo sila magbisara. Yat turing nga mga hambuk, ikapagsugpat sin pagkasilasa. Ikaw putagto niya, at dua ulahum, suway duaan mo, lasya mo katan. Ya Allah, bangman kami maglasya, murah-murahan, lapas dahil hakatan. Ano yaon? Ini kabinsanaan dunya iban akhirat. Bangman kami magkarayahan nakatan. Bangman, nalagdarin diwa. Ya Allah, man magkarayahan, sila di na. So, mayroon, di ba? Isu na nakaduari, lapay lasya ni katan. Aon na nakadua, ha? Nah, kita niyo. Yato. So, how no ni pagkasilasa mo palasya mo? Adi na ko makarihilsin, nambuk karayahan sa upama. Ando doahi in lasya mo miskin yon, ya Allah. Ando dili sila ang riziki. Ha? Bangsa pa mari mag-ibarat, ya Allah, patudyohin pangatian nila maun kay mo. Ambok eto doa. Hikarihil ta supaya sumukpatin pagkasilasata. Pag arendi maropasan sila yan. Ha? Suknaan patuan. Naway na. Ha? Last niya ikaupat, da'watum ilal huda. Amo na ito pagyanon ko. Ha? Duahan mo sila, bang mayan sila, hidayatan da, pa, uno yaon. Ini, insyaAllah, duahan, hidayatan da sila pa, dan mabunto. So, whereon na waktu ta? Ini, ang pasat uno naman, isab, in karayawan, sin bang musyug patin, pagkasilasa. Uning karayawan. At inya, insyaAllah, kalau kabalikan da, at inya, makawa ta bang uno naman in karayawan sin ini pagkasilasa. Ikatu niya uno naman in dagbus sinamuin mazahir ada musilaturrahim. Amuin hinang inyatu hikabugto na to isin pagkasilasa. Ha? Bihat to. Ini ika siyam niya, uno naman in parakala asupaya kumusugin pagkasilasa. Dia diinin uno naman hinang amuin kumusugin pagkasilasa. So amatin last niya ikasyam. At inaam patu topic wayron tana ubos biyaon karena sin waktu na to. Wayron na murah-murahan ini nakakawa kamu pangadjian iban papagbarakatun sin Allah taala iban bangmayan pakusugon pa in parsugpatan na to pakanya at inya bang aon kasaan pambuk magmiap-miapi iban sin maghati-hatihi ayaw magtaw sin duwal, ayaw magtaw sin igil, ayaw maghikid, ayaw magjingki, at inapaaonon na to in pagsugpat sin pagkasilasa, sabab tumtumon na to, isiyusin sumugpat pagkasilasa antara sinamo maglasya, sugpatun desab sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagkasilasa niya matupa, awa paipon niya. Sa isiyusin inamugto pagkasilasa, bugton desab sin Allah ta'ala, ini kasilasan niya antara matupa, amisin na mugto iyato. So murah-murahan nagkakawa kita ni pangadyan, kapag barakat kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala katan, bangkaon sa upama pangasubon niyo, yan din masyekta, ini labi in ingat din kako, labi in panghati rin kako, ihangla niyo rakuman matukan niya, aku lo qawli hada astagfirullah li walakum, walisairil muslimin, fastagfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.